Ovih dana u klanici preduzeća Eko Koko kapaciteta 2200 pilića na sat spremaju se da potpuno zadovolje potrebe sve zahtevnijeg tržišta za kvalitetnim pilećim mesom. Ulaganje u klanicu samo je deo projekta koji podrazumeva još bolje pozicioniranje na domaćem tržištu pilećeg mesa. Uz to, valja se izboriti sa konkurencijom koju ovog trenutka predstavlja slovenačka Perutnina Ptuj, inače vlasnik živinske industrije Topiko. Mi jednostavno smo došli u situaciju kada tehnološki više nismo mogli odgovoriti zahtevima naših kupaca i potrebama koje su bile ogromne i onda smo se opredelili za jednu brzu intervenciju koja je trajala nekih 10-ak dana gde smo uložili preko 100.000 evra da ovu klanicu podignemo na jedan nivo pristojan, da jednostavno možemo garantovati bezbednu hranu, visok kvalitet, pre svega sanitarno-higijenskih uslova našim kupcima, jer pileće meso je veoma osetljivo i hvala Bogu nikada nismo imali nikakvih problema niti reklamacija sa ovim investicijama koje su pre svega stavili težište na ubrzanje nekih procesa da bi povećali kapacitet, a isto tako i na poboljšanje higijensko-sanitarnih uslova, tako da smo sada došli do jednog zaista vrlo pristojnog nivoa, što ste se vi mogli i uveriti. Mi smo najavili već i ranije da je jedna velika investicija sa talijanskom firmom Patrini ugovorena i trebalo bi pre njihovog katoličkog Božića da ovde bude oprema isporučena, montira i onda ćemo mi negde za 70% povećati kapacitet naše klanice, ali nije samo to bitno. Bitno je da ćemo imati jedan visok stepen automatizacije, sigurnosti, znači u principu 24 čoveka će ta linija zameniti i ubrzaće, znači znatno proces hladnja i tehnološki ga sigurno puno unaprediti. Da bi hladnjača radila punim kapacitetom mora da ima puno robe, dakle mora da ima dosta živine. Vi imate sopstvene kapacitete, ali u svakom slučaju, koliko znam, dobro sarađujete i sa kooperantima. Pa, naše farme su negde od 80 do 120.000 brojlera u punom kapacitetu, međutim, pošto su i ti objekti bili dosta dotrajali, mi smo u principu gajili zadnja 2 turnusa po 80.000 brojlera. Imali smo znači sopstvenu proizvodnju i već danas smo, evo vidite ovde jedno veliko gradilište, mi smo već danas ugovorili sa majstorima da se krene na adaptaciju tih objekata, prilagođavanja takođe visokim evropskim standardima, jer jednostavno mora se zaokružiti proces, morate imati sopstvenu hranu, morate imati primarnu proizvodnju i preradu. Mi imamo izvanredne odnose sa firmom Gebi iz Subotice, tačnije iz Šantavira, koja je jedan možda sad najveći proizvođač u zemlji, a mi smo njihov najveći kupac. Mi smo u trenutku kada je firma preuzeta, nije bilo kooperantski odnosi sa kooperantima iz Kolubarskog okruga su bili zaista na izuzetno niskom nivou. Mi smo napravili tu jedan zaokret, sada otprilike 70% onoga što nam treba, a ne uspemo sami da proizvedemo, mi dobijamo sa područja Kolubarskog okruga i neke naše računice govore da će negde oko 4 miliona evra ostati na teritoriji Kolubarskog okruga kroz kooperantske poslove, što se mora priznati da nije zanemarljiv iznos. Treba naglasiti i to da je dobrim poslovanjem preduzeća Eko Koko ponovo zaživjela i živinarska proizvodnja na farmama u kolubarskim selima. Tomu u prilog i podatak kako je iz dana u dan sve više zainteresovanih za bavljanje ovim vidom poljoprivredne proizvodnje koja u poslednje vreme beleži znatan rast i farmerima donosi odličnu zaradu.